Dobrodošli v mojem novem videu, tukaj je Man4Games. Danes bomo špilali survival z prijateljem Ranom, Pavličičom in Jakom... Pavličičom! Ja, sen! In Jakom Ploč. Jebite se YouTube. Jaz pa No, okej, danes bomo pobijali ljudi, okej, gremo. Nimam cajta. Okej, Molo, še vidi tukaj stoffa tu. ja, Ej, mislim, da je tukaj so metki za cajta. Winterrace. A rabiš Winterrace metke? jede. Pa ne bom rabo. Zdaj vzemi ti moj pa. Če veš, nimam polne inventarja. A ne, to je HKSL. Če veš, Ok, zdaj pa sam tiho, ker bom še jaz začel ne snemati. bo ti, ne boš zdajle. Če vas zanima, kak je medeti igrci, to je, jaz sem že povedal, no to je survival, pa če vas zanima, ki jo dobite, to Čuti! to gledajte sam na Facebooku, pa napišete survival. Bom jaz svoje otišal. Tišina. Ja, to ne mora biti. Tišina Okej, na no. kropu. Kaj gremo kar mi zdaj tja A gremo v v... jašnici, a gremo v Nimam jašnici. cajta. Ja, v jašnico. Gremo po oni, kaj že. Ej, a veste, da imam Schraubenzieher? Ej, jaz vidim enega cigana tam gora. Ja, gremo v to postreljati. Kaj res? Ne. Jaz vidim enega cigana, ko je pred meno. Tiste, ki ljubrane. Ej, ti tam žuti, bre. Bra? Pusti bra? I tu, by the way, tete, zemljski kurac. Okej, ja, da vam kar povemo, mi imamo to, ko špilamo, ne imamo več postajank. Imamo zemeljski, pač neki, ja, neki, pa to je gasilski dom. Samo to resnici pa je gasilski. Tam dol je vojašnica, tam, ko bomo pa še verjetno kje šli, je rumena bajta, pa drugo mesto, ker sta dva bloka, smo mi tako pač pomenovali. Petra in gremo. Ja, tete, ni. Gledajte raje moj kanal, ker ta kanal je buu. Šuti, ti nimaš... Koga je zdaj strelo v tohaco? Jaz njega strela. A tebe je ta sem strelo. Poglej, reč koliko lajfa imaš. O, to boje pa zdaj bitke. Ne bo to pole, ko bo to enega snemati. Okej. Ej, te pa veš kaj? Ej, padam pa jaka snemita z pištolami, to je najboljše. Hello, Extreme. No, jaz hočem imeti me v interes. Let me v I'm interes. gonna take suicide. Šuša, bitch. Slišal sem pa... Ej, enega vidim, tukaj. Ja, vsi si pametni, no. Ja, dva vidim, tukaj dva sta. Jaz tudi dva vidim. in ta dva jaz poznam, sta ful fajna kolega. Hvala. A ne ti! Oooo. Pazi, da ne bom še tebe streljal. Da ne bom jaz tebe. Mene! Ne. Upaš! Ne. Ne. Nima kurac streljati. Samo enkrat, samo probaj enkrat streljati, si tak bogi. Ti še čakaš, a? Ti še čaka, da se obrnem. Kaj pičke, bo medved pojedel. Ja, medved, mu pa je govec razsekam. Ko ti bo medved, a? Ja, Ja, tebe, ti boš imel 3 dni nočne umore zaradi njega. ala. Alo, dej poglej, kako imaš ti kaj lajfa, pa se malo pozdrav, Jaka. Ja, kaj? Čist volk.
Zdaj mi reči en bandage, te v toce ustrelo tudi put. Alo, mam bilo kaj za pičko, sem cel rdeč. Ki si? Tu, za tebo. Aha, na, tu imaš. Jerrycan. Hiter! Kaj vzemi? Grem jaz pogledat, če je kjer. A kdo odvaja? Medved. A kdo odvaja organe, kje sem danes bil? Evo, makne. Evo, pol metko pališ. Ne uganem, kje si bil, pa me tudi ne zanima. Pač, en je tam not. En je noter. Aj. Ubil sem ga. Yes, okej. Ali mi je pa to samo gnar dalo, zdaj pa ne vem. Nisem čisto Če sem videl, da je mrtev. Kje pa je bil? Kaj te jaz kam, jaz sem samo letel, da pa gled. Ja, ej, lega lepo leži, oooo, kako cute. Mislim, da, maj, zakaj smo ga, lepo cute je bil. Šala! Top. Kdo ga bom imel? Ti. Ne bom danes. Ne, ti imaš Ej, na spet menši. sem željen. Ima ne ide. Kaj je tu? 4. Ej, alo, jaz imam v malo hišo. Jaz se ravno spet kao da bombo vozim. Čakaj. Alo, se ravno kao da bombo vozimo. Bomba si ti. A daj resno. mislim. Ja lahko. Ok, bom dal Seriously. epizodu 1, ker je taka ful posebna epizoda. Tan. Ja, okej, ja, to vam še nisem povedal, da je recimo, Ej, kdo me rabi metke za trga? mi se to nekaj špilamo, ne, ko vidite, le, imamo tukaj 2 tvrnjaka tukaj, pa tamle še eden, ne. Bom ga jaz propelo. Okej, pa se pač špilamo nekao, da je tam neka bomba noter, pa da moramo do tem tvrnjaku, da moramo nekaj furat, ne, pa da... Ej, kdo pa ti to bombo nosil? Bombo me Jaz bom straža. Jaka, ti boš nosil? Ne, jaz ne moram biti, imam samo polautomatične puške. Jaka, a ti boš nosil? Ha? Ulesno. Jaka, Meni snajper. kdo to strela? Jaz. Kaj, Jaka, a ti boš imel tej isto? Halo. Ha? Aha, okej. Sem mislil, da sem prekinil. No, to pa bilo za to epizodo. To. Pa se vidimo v naslednji epizodi. Bye. Bye bye.